never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Daftar skuad Argentina Piala Dunia Qatar 2022. Berikut profil pelatih timnas Argentina. Nama: Lionel Sebastian Scaloni. Tanggal lahir 16 Mei 1978. Kewarganegaraan Argentina. Formasi 4-4-2. Pencapaian juara Copa America 2020-2021. Berikut daftar pemain timnas Argentina 2022. Di posisi penjaga gawang, Franco Armani, River Plate; Geronimo Rulli, Villarreal; Emiliano Martinez, Aston Villa. Di posisi defender, Juan Foyt, Villarreal; Nicolas Tagliafico, Lyon; Gonzalo Montiel, Sevilla; Germán Fazela, Real Betis; Marcos Acuna, Sevilla; Cristian Romero, Tottenham Hotspur; Lisandro Martinez, Manchester United; Nicolas Otamendi, Benfica; dan Nahuel Molina, Atletico Madrid. Sementara di posisi midfielder, Leandro Paredes, Juventus; Rodrigo De Paul, Atletico Madrid; Enzo Fernandez, Benfica; Alexis Mac Allister, Brighton; Guido Rodriguez, Real Betis; Ezequiel Palacios, Bayern Leverkusen; dan Alejandro Gomez, Sevilla. Sementara di posisi penyerang ada Juliano Alvarez, Manchester City; Lionel Messi, Paris Saint-Germain; Angel Di Maria, Juventus; Joaquin Correa, Inter Milan; Paula Dybala, Roma; Lautaro Martinez, Inter Milan; dan Nicolas Gonzalez, Fiorentina.